Halo perlak ngipiang ngobahapi saya sencha ke top knowledge channel. Hakni ke video mentangin pin ipi kita peratili kita jelala ni ke state ke babam saptam hapok ke India. Te yang mentangin page kita peratili ke jelala ke babam saptam hapok ke India. Nomor bapra Tamil Nadu. Kata Tamil Nadu kadan kumba 24% ka corruption rate. Nomor Banyo ke Punjab kadan kumba 12% ka corruption rate. Pandriu Karnataka ru kadan kumba 12% ka corruption rate. Nomor Basan Telangana kadan kumba 10% ka corruption rate. Nomor Basau Jharkhand kadan kumba 90% ka corruption rate. Balai Uttar Pradesh kadan kumba 90% ka corruption rate. Baar Bihar kadan kumba 90% ka corruption rate. Banengkong Rajasthan ka badya ka kadan ka bah khalido kadan kumba 90% ka corruption rate. Di perlu ngangit bapiliyo jeng tips pang kita ki state bat ki jala ki babam saptam hapok ke India. Til lapis ngutan nat bat bagani ke video ka ajeng mentoy pi. Sngub like, share bat subscribe. Tengini syem para ke wipat ke video.